Hi there, welcome back to my channel. We are part 2 video day. Part 1 ko jinga agalop sari khambay. Nangta part 1 video ko na kiba biku na kride beni pre baw huide. Manana part 1 au jinga concept ko sari ding dini jing concept ko sari ni wa directly graph je bogan. Manni equation jinga dong khai be manni equation ni graph ko je jinga bogan आरो देखायगोन ग्राफखौ बोरै बोनाय जायो हांखोखौ बे इकुवेशन हांखोखौ ग्राफआव बोरै बोनाय जायो थोंगोर हांखोखौ बोरै बोनाय जायो बेखौसो जों सोलोंगोन ओंखायनो आं रिक्वेस्ट खालामो पार्ट 1 भिडिअखौ नायग्रो बिनिफ्राय बाव फैदो alright let us get going 73.1 नि question number 1 खौनो जोङो attempt खालामदों solve खालामनो नागिरदों right आरो पार्ट 1 आव जोङो मोननै इकुवेशन मोनखादों समानथाय नैबे जाबाय मोनसे आरो नैबे जाबाय मोनसे दा स्टेप 1 आव जोङो बेबायदि टेबल बानायगोन बे टेबलखौ मोनफ्रोमबो इकुवेशननि थाखाय बानायगोन जेरै नैबे नम्बर 1 इकुवेशननि टेबल बाहाय जोङो x नि भेल्यु नागिरगोन y नि भेल्यु नागिरगोन बेबायदिनो x नि भेल्यु नागिरगोन y नि भेल्यु नागिरगोन एक्चुअली मोनसे थोंगोर लाइनखौ बोनांगौबा मोननैल' पॉइंट्स नांगौ दे मोननै पॉइंट जोंनो जोङो मोनसे थोंगोर हांखोखौ बोनो हायो ओके रिमेम्बर दैट थिक बेबायदिनो नैबे इकुवेशन 2 निबो जोङो x भेल्यु नागिरगोन y भेल्यु नागिरगोन x भेल्यु एंड y भेल्यु बेनि उनाव जोङो थोंगोर हांखोखौ बोगोन नैरै बे जाबाय इकुवेशन 1 नि थोंगोर बे ग्राफ ना ग्राफआव जोङो थोंगोरखौ बोबाय ओके थिक बेबायदिनो नम्बर 2 थोंगोरखौ बोगोन नैबे जाबाय Number 2 equation is thinker. Oh, now you'll see this. What is this? Because of a solution. Neighbor many equation no bini solution. The value of x and y. X amawi bibari ni baise dani baise rate bimani baise y ajaibai psajini baise. Okay, psajini baise. Neighbor point and coordinate and jingna khatagan x and y value ever bimani baise are psajini baise. All right, let us get going. First जोङो गिबियाव equation 1 नि लाइनखौ बोग्रोगोन okay बे हांखोखौ बोग्रोगोन ग्राफआव okay this is our graph all right so नैबे जे equation बेखौ जों सिम्प्लिफाइ खालामगोन नैबेबायदि फर्मआव y equal to something y equal to x by 7 plus 6 बेबायदि इकुवेशनाव लाबोनांगोन जों रोंखागौ बेखौ जों सिम्प्लिफाइ खालामबा बेबायदि मोनगोन दा बेखौ मोननायनि उनाव जोङो x and y नि भेल्युखौ फारियै नागिरगोन मोननै पॉइंट नागिरनांगौ दे टू कोऑर्डिनेट्स फर्स्ट कोऑर्डिनेटखौ जों बोरै नागिरगोन x नि भेल्युखौ जों 0 लाग्रोगोन दिस 0 नाउ इफ x is 0 नैबाव जुदि 0 जायोबा बा मा जागोन बे गासिबो 0 जागोन बे पूरा 0 जागोन राइट this will be actually 0 so मा मोनगोन जोङो +6 ओंखायनो +6 मोनदों ओके नाउ बे जाहैबाय मोनसे कोऑर्डिनेट बेखौ जोङो ड्र खालामनानै लागोन ग्राफआव मारै ड्र खालामगोन this is the point correct x equal to 0 x by 0 y equal to 6 this is जाहैबाय 6 okay 6 1 2 3 4 5 6 okay now second को खालामनोबा let me erase this part okay now second आव मा खालामगोन जोङो x को आं 7 लागोन नैबेखौ 7 लागोन होमबा मा जागोन x कैंसिल जागोन बेनिफ्राय मा जागोन बे कैंसिल जायोबा 1 मोनगोन जोङो so 1 plus 6 जायोबा मोनगोन नैबे 7 को मोनगोन जोङो so when x is 7 y also 7 correct okay so draw खालामदो ग्राफ को draw खालामोबा नै पॉइंट को मोनगोन this is the point this is the second point this point okay this is actually 7,7 okay the two points are here नंखायनो बे पॉइंट को जोङो जॉइन खालामगोन होमबाना जोङो मोनसे थोंगोर हांखो मोनगोन ओके लाइनिं बेबायदि हांखो मोनगोन alright so very easy गोरलैथार just 2 points को ड्र खालामनांगौ कोऑर्डिनेटआव बसायनांगौ बेनिफ्राय हांखोखौ बोनांगौ okay alright now
we'll draw the second equation, right? Let us move on. Okay. Navy by first equation thing Dania second equation ko draw kalamban. Take ugly because simplify kalamnan step by step, and finally you get this equation. Okay. B equation now x and y ni biluko nugget. Now give you x equal to 0 from the nilla. Hamba b by 0. Hamba b ka si 0, right? But y ni value is minus 2. We get minus 2. When x is 0, y ni value minus 2. Now, we call graph of coordinate connectivity. This is the coordinate. We need a coordinate. Okay? This is the coordinate. Now, then second point is I'll just erase first. Okay? Erase this. Okay. Second point is x ni bilik 6 lagan maybe 6. About 6 laiba mamungan. 6 divided by 3. Hamba biko daniba mamungan 2. This means 2 minus 2 equal to 0. You get this. So biko bo graph of bosaiken. Mari bosaiken. This is our second point. Okay, this is actually 6, 0. This is the coordinate. Okay, then a finger line with it. As usual, finger by. Now, what is this equation? We need a line equation. We actually cross column neko dintine hayaki tanso line neko bekaja now thangani tanso again. Now, boy tanso again like actually d is point of tanso again. 42, 12. Where coordinate of which is tanso again. Okay, now what is 42? 42 as I think Bimani Baise, Nani Baise, because 42 is X, and maybe 12. 12 was I think Sani Baise, because this is Y. So this is the solution. Bimani Baise 42, Arab Sani Baise 12, Dani Baise. Alright, easy? Okay, let us move on. Somantai Saugari. Actually, Somantai equation a linear equation, Hankari linear equation with two variables. Manilo variable they. Manni variable eva Manilo slice. Be a manset Tangar Hankazai. Remember that. It's a straight line. Are Manni bindizing. Only 2 points. Manni bindizing. Manset Tangar Hanka. Bono higher. Manse Tangar Hanko Boneta Kajing name, Manilo Bindinango. Alright, remember these 2 points. Alright. Alright, Dina SNSA. Boba Manse point ko Ganegata Zatangba, Mazangai Bujakiba, comment section little Ang ise clarification happy can. Dina SNSA, Mazangai Porai. Take care. Bye.